Huwa fl-interess tar-Renju Unit li jekk iridu ftehim kostruttiv se jkollhom jinnegozjaw ma' 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea bħala grupp u mhux b'mod individwali. Wissa l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk f'konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġa ta' Kastilja. Hemm ippreżenta l-linji gwida ta' triq il-quddiem għall-Brexit. F'dokument b'risposta twila daqskemm kienet twila l-ittra ta' Theresa May li fissret it-tmiem tal-Unjoni ta' pajjiżna mal-bqija. L-erba' prinċipju fundamentali li jridu jintlaħqu biex in-negozjati mar-Renju Unit jimxu l-qudiem huma li titnaqqas l-inċertezza li nħolqot bi Brexit biex bekk riperkussjonijiet ikunu limitati, li jipprevjenu sitwazzjoni fejn ir-Renju Unit jispiċċa b'nuqqas ta' liġijiet fid-dawl li l-liġijiet Ewropej ma jibqgħux japplikaw fil-pajjiż, li r-Renju Unit jonora l-impenji finanzjarji u jħallas id-dejn li għandu bħala stat membru u li jkun hemm flessibilità fin-negozjati fejn tidħol l-Irlanda ta' fuq għaliex huwa kruċjali l-Unjoni Ewropea tappoġġja il-proċess ta' paċi. Once and only once we have achieved sufficient progress on the withdrawal, can we discuss the framework for our future relationship? Starting parallel talks on all issues at the same time, as suggested by some in the UK, will not happen. Il-Prim Ministru Joseph Muscat bħala il-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea iddeskriva l-linji gwida bħala kostruttivi u fil-waqt li fakkar kif in-negozjati se jkunu qiebsa kemm il-lat ta' sustanza u anke għax iż-żmien ta' sentejn permezz mit-trattat huwa qasir. Tusk u Muscat saħqu li l-prijorità assoluta tal-Unjoni Ewropea huma ċ-ċittadini, l-istabilità ta' ħajjithom u s-sigurtà tagħhom. The first priority is the settling of the issues relating to citizens. We need to make sure that our citizens, European citizens in the United Kingdom and British citizens in the European Union are not used as bargaining chips by any sides. So I do believe that there is a wide-ranging commitment to settle this issue as quickly as possible. Fil-fatt tennew li l-għajdut li May se tuża l-kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà bħala mezz ta' negozjar hija gidba u li għandhom assigurazzjoni mill-Gvern Ingliż dwar dan. Strong ties reaching beyond the economy and including security cooperation remain in our common interest. Let me conclude by saying that the talks which are about to start will be difficult, complex and sometimes even confrontational. There is no way around it. The EU27 does not and will not pursue a punitive approach. Brexit in itself is already punitive enough. Tusk u Muscat qablu li wara 60 sena f'Unjoni, l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit għandhom id-dmir reċiproku lejn xulxin li jaraw li dan id-divorzju jimxi kemm jista' jkun ħarir.